luar biasa. Mbak Lintan sekarang masih usia berapa? 16 tahun. 16 tahun. Iya. Mbak Niken. 18. Bolas tenan po. 18. Asli? Asli. Lah kelahiran tahun berapa? 2015. Kok iso ngono Mas? Kowe ora mungkin men kok dedake. Wah, 2008, berarti saya 17. 17. 17 seprapat. Sebelah. Kok ini seprapat? Kan wis ganti tahun. Oh iya. Saya 17 seprapat. Wis to sumano. Ha, Di Mas. Lintang Kairo. Heeh. Mbak iki Lintan, iki adikmu. Ada adik. Adik Iki kita. generasi penerus. Iya. Generasi penerus. Heeh. Pinter, suaranya bagus, multi talent ya. Sing ngomong elek sapa? Hah? Sing Ora ngomong enek. elek sapa? Lah iya. Ayo. Ayo, kowe lek menggeh-menggeh iki rada minggir sithik ngono lho. Lah iya, Kok Jan. diadani ngombe-ngombe sik